Бүгін саха алпаутын төрүттәйтчі сахалартан бастықы тылырақтаға ученый, лингвист Семен Андреевич Новгородов төрәбіт күні. Кини төрәбіт күнігер, саха серегер төрәбіт тыл онна сұрук бичік күні білдерілен сылын айы белиетенер. Бұ күні көрсе Семен Андреевич Новгородов төрәбіт бөйдутугар, чурапчы улуғын балтаңа нәхилиегер себекки урдулар. Иван Михайлович Павлов атынан чурапчы орто сколатыгар уроки мужестово болла. Онтан салғы алгыста халади ансайдылар. Айгыл ансамбл хомустатылар. Айлан культура сыннялан кейінен методиха Игнатьева Александра Александровна Огохайы тахарда. Бу курдук төрәбіт тыл онна сурук бичик күнә ара синтерехіне тірәхіндерінен түміктеріне.